Abarukwebembera amakanisa g'abarokore nibajango obutabanka omu maka n'enshonga nkuru erikuteganisa okwikiriza kandi bashaba abebembezi bataahi baabo okutamaani omu kuburwanisa. Tubadde tugezaako nnyo okusomesa abafumbo kubanga era kyabwa Katonda nti Katonda kyagasa awamu tewabanga muntu n'omu akyawukanya. Naye amaka abantu badde bagakuba tena nga bagusamba nga mupiira ate nga Mukama akolera nnyo mu ndagaano y'obufumbo. Wasuze okuba maama we yeroza n'atula tica n'amusomesa n'ategeera omusomesa w'abasomesa nga maama yasuze akaba omwana akwata tukendeeze obutabanguko mu maka. Omu kushabanuka okumwe abatuura baashabwa okukorera hamwe okurwanisa obworo omu maka gaabo. Watyokiriza mu kanisa enkatulike yava mu katuliki wayi waliyo nga babivaamu omanye ensonga z'abajjayo n'ogenda okusanga omukristo omusiraamu nobamweta Josefu oguni Yusufu oguni Mariya ati Mariyamu oguni naye lwaki ate mwandibadde bamu nabwe kityo tubakubiriza ntubeera engo bagaba omulyano gwokya bbiri eryatonda omuliro gukwatayo naye nogutuuka tukole. Omugandi abakazi ha All Saints Church Mbarara bashaba okwezirika obutosha okugenda na Yesu nk'oku Mariyamu Magdalene yakozire. Abakazi ba Christian women harimo kwehayo umurongo kugira nashara mu ruhanga mbwene yantira umwanya ogu ninja gukora faithfully kutambura na Yesu Kristo munyambabazi. Mariyamu Magdalene byabe nakora byona amagarage gona ebiyabira yine. She was not part of the preaching the word of God. She akana yamba abantu na bwanyuma aba basima ruhanga obo bari ku mutwe y'ijera. Ikigendererwa cy'izoberi nitwijuka Mariyamu Magdalena owajunirwe owabera ariho emizimu mushanju kuyayikirize Yesu yase emizimu yajibinga yona rero yakunda Yesu kandi bwa nyuma yo gumana mukura bwa nyuma yo kumukiza yaguma namukuratira nture nakufa kwehe akagenda namukuratira omuriye bibyona Yesu yamusinguza. Hona nabo abakazi basime kanisa kubikiriza kuze kireki kandi bayiraganisa okukoratira icyo kureberaho cya Mariyamu Magdalene. Ikintu cya Mariyamu Magdalene wabera cyengwe wabara ko umuntu utarukitegereza ko kasomeza ngo ntabwo cyo tutegera ngo abantu bona isoza cy'ibintu okurugiro mbyahandikirwe omuncheza y'Ekristayo Mariyamu Magdalene n'omukazi owatambwire na Yesu nk'akarebi w'ebyokutangaza ebi Yesu yakozire. Gashakwa Sandeke William na Evans Taremwa.